Assalamu alaikum i lijep pozdrav svima. Drago mi je da mogu da predstavim jednu novinu na ovome YouTube kanalu. Ne znam da li primijetite, ali danas snimamo sa jednim novim uređajem. Vjerovatno primijetite da je kvalitet slike bolji nego u prirodnim videima, iako ne koristimo neko posebno osvjetljenje, noć je i koristimo običnu, sobnu sjelicu. Nemamo nikakve reflektore, niti posebne uslove za snimanje. U današnjem videu želio bih da vam predstavim svoje autorsko djelo, moju magistarsku disertaciju koju sam napisao i odbranio prije 3 godine, a čija zanimljivost leži upravo u tome da je to knjiga o jednom jedinom harfu ili slovu. Znači, magistarska disertacija koju ovdje vidite, ova, bar sudeći po koricama, lijepa knjiga, napisana je o samo jednom jedinom harfu, jednom jedinom slovu. Kako to? Neko će se zapitati kako si došao na tu ideju i zašto baš, zar se može napisati disertacija o jednom jedinom slovu? O čemu se radi? Vi ili oni od vas koji su upućeni u sistem visokog obrazovanja i koji znaju kako sistem visokog obrazovanja funkcioniše, kada govorimo o postdiplomskim studijima, znači o magistarskom i doktorskom stepenu, kao završni čin jednog i drugog tog stepena predviđeno je pisanje naučnog rada. Na mom univerzitetu, Univerzitet Kralj Saud u Rijadu, nastava je izvodila se na postdiplomskom studiju, znači na magistarskom, na sljedeći način. Imali smo 3 semestra u kojem smo imali predmete da polažemo, da pišemo naučne radove, znači standardno ispiti i slično fakultetu. Nakon ta 3 semestra koje student uspješno završi i položi, njegov zadatak jeste da piše magistarsku disertaciju. Šta je tu najveći problem? Tu je najveći problem što vi ne možete da pišete ono što vi želite. Vi morate da pišete ono što se svidi svim, članovima, svim profesorima odsjeka na kojem vi studirate. Znači da bi određena tema bila usvojena, da bi bilo studentu dozvoljeno da student piše o toj temi, to mora svaki profesor da kaže da. Nemam ništa protiv da se o tome piše, uključujući i druge prepreke koji tu postoje. Nakon više predloženih tema i nakon više pokušaja, tema o kojoj sam ja pisao i na kraju odbranio magistarsku disertaciju jeste, u prijevodu na naš jezik, fonološka morfosintaksička studija partikule ili čestice ja u arapskom jeziku. Za lajke, o čemu govori ovo djelo? Ovo djelo govori prvenstveno o slovu j, što bi mi rekli, a također i o vokalu kesri, govori o fonološkim aspektima ovoga harfa, njegovom da kažemo načinu tvorbe, promjenama fonološkim koje nastaju kada se ovaj harf nalazi u susjedstvu drugih harfova, morfološkim promjenama, kao i o njegovoj funkciji u gramatici, odnosno kad se nađe u rečenici. Zašto ja spominjem sad ovu disertaciju? Spominjem ovu disertaciju ne sad da bi se ja pohvalio kako sam ja neki veliki stručnjak, zato što sam ja tu prvenstveno sabrao ono što su ljudi prije mene rekli i onda mjestimično dao neko svoje mišljenje, neki svoj stav, kritiku, objašnjenje i slično. Znači nije to nešto sad otkrivanje neke tople vode. Spominjem iz 2 razloga ovu disertaciju. Spominjem zato što ovdje imam neke teme koje su možda indirektno vezane, nisu toliko direktno vezane za temu o glasu ja, koji su korisne onima koje zanimaju, koje zanima arapski jezik i tematike vezane za arapski jezik. Budući da na ovome kanalu imamo, da kažemo, par ljudi koje zanima ta tematika, možda bih uzeo upravo iz ove disertacije neke teme i spomenuo kao zanimljivosti o arapskom jeziku. A sa druge strane, spominjem ovu disertaciju i pokazujem ovako kako izgleda. Pokazujem zato što je ta disertacija jedan od razloga upravo, a o tome ću govoriti možda od nekom od sljedećih videa, jedan od razloga zašto sam ja napustio Saudijsku Arabiju i zašto ja nisam nastavio doktorat i zašto sam ja jednostavno rekao Saudijskoj Arabiji
Allah imanet, što bi rekli. Znači, upravo jedan od razloga jeste ova slikovnica. E sad, ako vam se ovaj video sviđa i ako vam se dopada sadržaj na ovom YouTube kanalu, možete da podržite ovaj YouTube kanal putem vaših donacija. Link ćete naći na nekom u opisu od nekih od videa, možda čak i ispod ovoga videa. Možete da pomognete ovaj kanal time što ćete proširiti sadržaj ovog kanala sa vašim prijateljima, lajkovati videe ili jednostavno pozvati nekoga od vaših prijatelja da se pretplati na ovaj YouTube kanal. Toliko u ovome videu, a do nekog od sljedećih videa svima lijep pozdrav i assalamu alaikum.